security force so kam le ba se masi punjalaga akoi ITPC mayum di ilai lai na kangpopi ga more ga churachan bo sinatan atai di loinam sang ba central force sing si sijanaraga moi si nga alaga dum hanjan ba ya ba ne ba masi government to roi to da ba hojik national ne ai hana chai jagre moi gi da hidden agenda ma khoi da aron ma thabaga ma chai ani makhai gi mamang di hana di plan to ba singnabam leyeba aina thamoi yam singna jabai wani masi hena yam kana di hajar roi akhoi da inner line permit people 2019 ge matam ji ta akhoi praja je harau re yam harau ai ba akhoi di maitai gi di akhoi di mayang sin hai you people are too easily please ai akhoi di khajit na penja bajati ne ba matang sidai di yam singnabam leba tuminna ma khoi na 6 schedule ji pitho am gadra ga ina su singnabam di le masi 6 sidai je pire di lan thogla ane na makoina parja si namtharaga sum thamba yai isam sam naira basi tritiyo yandabu british na sign togi bani mitim chana sign togde merger agreement british na mara sign tore madusu parja yawna te suspension operation hai basi 2008 ta sign togi sei taraga ni pani matung da khang pani maitai na khang pase adina hojik si 6 schedule tumira pitho masu yari poni akhoi ai na sum chingna jabai wani masi parja gi obi issue na te ko ai sa yo khani moi aron ba moi manung de yamna central government aron ba ma da akhoi de lotana di thami masi ma because maram si parja de ta phonga ga sumai na pi gre khot ki dai bi ya ba na tam ni na matam du da Tripura ne Assam ne Meghalaya gi moi 6 settle khar pi gi ba madu yorom ba yai yorom da ba yai madu de haita ai wa kanu hajar roi ko aduga moi aron ma madi adum lere indigenous person na moi akoi 2020 de phong ji parja adudani any khugi try ko hapselip do akoi gi phanwai be sing sina tunggi wa khandi khan de ba ko masi kari tholak ne na 10 January 1929 the Simon Commission da naga sing de protest to gi ba maitai na kari to hoke hai bo ni ta ai wa khandi Simon Commission la ko de whole India na protest to gi Maitai city akoi tongan bi independent country mane leibani na naga sing se akoi different identity on le jage moina naga na ki issue city 2029 de ka hora bane ko ngasi ngarang gi wanati anyway aduga aina haijabana manipur de leba akhang hai sing sina akoi manipur gi itia soi ba se akhang hai sing ibiu adi economic saba aphawa leriba mayam sirida akoi tv da akoi di economic sinati akoi di sipai ni isam jamna kaisu khangje da bani hai bi ai Manipur de leba aphawa economy sing sina Manipur de sothare be sing si maram sirida thesi suni bio Manipur de soire be sing se economy se commando forget kani itia se commando asing masemong ge adugi akoi survey to driba si akoi geography ki department sina commando to si ge adu political science ki kamu sina Manipur de sori politician sing class 10 pass of the MLA oriba adudi moi mafurang khang de si moi guide to bio moi class politician singi class lo bi ro si ane political party sing na khabar dai ga akoi kana gum na MLA gum yo bi ro de akoi sumai class lo ji ro le pak de suiri bi si ki ong to eten to bi ha ra mo ikai ba khang da ba khara khangnim khar de tum la kani khali suiri ba si hen mun gar ha ba akoi suiri ba si mo si aina hajari ba si phagan na ba gi ni ato bo pham na sikimis ha aina hanu su ban jaga sikim da ne nan sikimis ma government employment pi de ba Manipur de Manipur bawon akoi Delhi leriba si maitai misam bu yawrum din hana moi Haryana masa kari masa mapani masa ni Bihari chief commissioner Bihari warami mana Bihari ngang hapselami anapati adune akoi Manipur se Kolkata hero Guwahati de khangjidre ko Delhi ga city maitai masa si yaw hauji ti khara yawrum mane achi akoi se hana gi lamjing ba singsin na sum choi bne ba Pajada aina kauroi de wafam ta hajege sovereignty lies with the people haibani sovereignty lepa ki nungai ba phaba power ha se parja ki kote laibani ko parja singna kaubi ko ni si wafam se parja na ngasi wari ba se parja na onna taina ba mi man ga mi sing the vote piru paisa lawraga but sing the vote piru ba degi ngasi parja manipur parja se hoji loiri bani manipur ngasi mulli ba se Praja sing chi lale kari chu khangdi haibi kano noina paisa lawraga bo thada ba paisa pa mu budigi mansi Manipur mulli bani se masi kaubi kano matung da si hogi bun hogre matung da sumai tobi kano
government da hauji government central government sengwadabni manipur government ka sengwadab na ti ko hauji manipur leiriba moi MLA semine laujari ba singsina laujaboi wani final decision di central government ki central leadership te lakadami aduga manipur phamla ba sing ko issue se akoi home minister na parliament haiba manipur gi kano sidi moi issue sidi scheduled tribe tan bai mai teina tan bai thoi ne mu haini amu ngaler gam geopolitics ni haini ma akoi mare yamna panba adu same thing mani moi india gi home minister gi maron do manipur se dum lo le ba moi gi issue si akoi na manipur gi issue si kari nu haiba si moi khangje de ba aduni yam lu bani masi wafam se aduna aina hajabadi ma moi minister moi leading ada akoi IDP gi problem solve tu kai do bu ngam ta ba ke ba kari gi ngam drib na sa na to bu ngam draba thabak to nang piyar am tham challe nang na thambara ma na thambara kana nu khang dre ko adudi na sa gi na thau su khang jadab ne ha ge ba na sa na to go thabak tu di to dre aduga hojik na mo parjadam utchai ri ba si to bune na ma si to bi gano aduna akhoi gi choi de ba sing che akhoi na ta khandaraga yam na mun nong ta khandaraga akhoi kamai tor phane se ong ta khandachi ing na simna parja se ong ta nungai na leiba vote to ba ba adudi gi election to ba election gi meeting pang thok pi ganu kwai de gi di manipur peace shoi bi to shanti porak ta na manipur da ne kari mo afa thabak pang thok pu no bu akhoi ngasi parja se wan mangi ba matam se punsi gi yam tang khra matam ni hojik 2023 dai na ngasi sei ni makai se parja se ang phangna wa man ma si punsi gi kauroi de batang ka gamani hai ba si wa hojik the mark former chief minister yu ba ko gi ma ki opinion ta di hojik popular government se ama soidna ma ki lerak na bagi khoi center gi leaders sing na soidna ma ki khotna kani ha bagi pot se the positive favor response se pira kani ha bagi thaja ba de the mak lady adu lady background reality gi khoi situation chi yang ka de hojik for gi masi ma mi se u da bagi pot ama leiba masina makta so khoi praja sing da so khoi sema roi dra ha bagi pot ama khak su leiba khoi gi Hadagi December selang kita 2026 la ada bani 27 tadi mo assembly election tab number mo ra kana gi lengak pai ga doribe matam se only 1 year khak oi ga doribe ni marab aduna leriba PR government sina khogi leba ngai basida khogi praja sina pelak taba khogi paikhat kani haba thabak thoram sing mapung fana paikhat ngam da baduna maram mo ra kana khogi wakat phamama leibasa khogi mi se leina khogi leader leina semba ngamda basina mara kan praja singna government ama khak pamak pagi demand to bo oigedori bani pamong kamai tham meaning hosigi oi ba situation sida ahan mokta ranga siang biri bang tabi ri khoi puno khoi ne ko non jori amasung panelist amasung chanu pu khorum ne sumaina ai wa pham tang thamjege politics hasi government semda basi masigi maram de ta khoina hanjan sungang lere yes Marang aina sim taja bata yang ta IDP hai ba sisu political ki issue ma mo ere han khoina phaniam lawi IDP si mai da han halan ko adu peace for ko national na we hang to ko adi matung da government sim bi wakan na politics si tawi on hai bani aduna hantak MP ki election to ki ba last election ki mamang da candidate amana aina election si ta mai pa abati halam ba issue si ai thodi IDP sing mayum da halan manu oi gani haiki madu parja miyam na su adu tahobuni adu hoji nu kari tawri ke ba adu hoji adum bawati aina haiki ti na sum hairi aduga hoji ki akhoi hiti da political stability laita basina ni akhoi government se mangam tri basi political stability haibati akhoi kuki sika akhoi gi maitei sika yam MLA masin mungna badegi moi gi ayaba maina nan ju haja khre ayaba se hoji leitri ba hoji government sem hairasine kangpok pi da mori da chur sanpur chatbang godaba chief minister se kana oi dori ge masi naga natraga muslim gi chief minister ore biding ambai ai aduga kuki no wai ta ra te mo maitei na akhoi na mu ya ga tra haiba hoji condition si dei aduni aduga khwaidegi tholaiba hoji leisida si minister chaugi si munadre ai loina ma moi MLA amtana hairo ba ai si minister soi waji ninde government se mu haiba si kanam nga si haiti si minister ai oiroi no moi
kunthra ma leba nifu marak chief minister ai kanam ojara roi government de sembiu adu central government kana khaning bam khan babiu chief minister warga ma senator ai oi roi na haiba kana mating thona kana yaw deke oining bang hatu oi city ki central na masigi advantage lobni na khali adu ka hojik PR thamli city moiti amrom thabak si phajana bu tawri haibi ai hojik problem leite ngasi tang ni pani ngasi di nomai ka kuni haira kuni kanano kari dano adu ai khangde adu ko ngasi nomai di ka phokti dana hodin dang ka phokati khangte masumba akhoi gi manipur da tawri base masi mawong isa sa da bani kari gumba frang khang dana makhoi ni yaning da mina chief minister se oiro adu dagi IDP mayum da hanjan gane na hojik kharap thama dingai thama makai mwali basi da moi sem sa tana khara ai jiri da tajaba da moi khara wari sa bade hore na ngai sai wari sa da telephone to rang jaba da moi gom gi sai de khara process ti hore ta je moi hojik thabuk cha thabati hore ta je aduga masri da hojik chali process si da hojik government am sem jil ga am hanagi thabuk cha thab sing to totally am reverse am la pi ai on te na ba mu la pi ai ba government sem da ba da hojik akhoi national highway chu hang bangam tri basine ko masi cookie gi virus sati akhoi cookie ni yaning da basina karino akhoi ni yaning na karino tu maju fajana famina raga chu ngasi baw wari sa base leite aduna ngasi baw da akhoi ngasi baw da phanai ba sing si da makhoi sacrificing spirit leiba kathopu gi thamoi panba manipur si da muktai masi ai manipur gi tam resign ai MLA ba sai matik sadre aduni resign to boy hai ba sikananu kana yaurage ba masi haudri hojiki famlai ba si sunflower ne numit lei ba gum hakte ne ba ko masa principal le jada ba masa areng ba principal le te na mana lasing dong na nungsin huma pai ba gi mong de loi le re wa khan si phajana khandati isam sam na ba dai khudam tang hajige ne 1952 da first general election to ba manipur to 50 naga sing boycott to election yauti manipur de na sita paisa yele ba tampak na Congress nu lupa mangai li social ani yeli hai akhoi gi ngasi bau da akhoi maitei oi begi nationalism hai ba se akhoi gi stand si ma leitre ba se isam cham hojik Delhi da tawri sini da 1949 ngasi bau da Delhi de pa ma go mi gi matun na akhoi su adum chatli ba center gi makai yang ga atu tawni na minu sitri ba min thawai tri ba si maram yam lei aduna masi ai yam kan hajar roi aduga atopa cookie oiro naga oiro makoi ti 1947 gi mamangda moi gi masa masa gi oiba CSO haibati ka moi group ki ko moi gi organization nam apex body sem sem greba mai ti gi dinga sibo sem ngam tresini 75 years suru bok to ngasi sem ngam treba mo ate gi ti atopa jati gi ti mo apex body le okay aduna masi gi naga gumba moi kamu sita dialogue am to the moi condition am ta han tham de condition yaro de koi wari sa ro hai ba akhoi di ka dai mi ni het ko ma pai de gi thasat kani kana ju ta amoi Delhi da ko de koi yam harau re Delhi da ko de yam harau e ko adu ko ro chaloi de bani condition me am ma kari no ni ko ri maram jan no ko ri bi maram ja han hang da dab ne akhoi si isam jan ma akhoi just akhoi just stand sugle re tre okay hauji really kem de lei ba sing si gi awana chi te akhoi ne thoina khandre ba machina election to bui mo ta akhoi ITP sing che machi moi gi maming lo de election women sem da ba mo khon chu topiro ba ja si wa ba ya ba ngi ware ba ja wari ba si kamain tor women sem da ba PR lady manung si governor de noi me am MLA when sakpi ai keno MLA mo na mai kendra de ICC se mateng pangview si wale na ma hai bi ya de ba government moi minister later di manipur si loira dra ba manipur loidri si di manipur loiroi si do ri de khoi ni manipur de dum le hu ne ba adu condition du khena bi oni si ga de akhoi si ga ne si kaw re ba si dringai ta fa ba khara tabuk to pi ro mo ba no MLA oi ba minister oi bi ki kari difference lete no MLA were adu su MLA wena su to lo phami ne na koi thabuk to pi to bum to pu de dum to pi hai bi wani ta aduna ngasi aina aroi bi ta hajege hoji jiri da relief kim ani le ba relief kim mamadana sik
कुकी न तानथोरकपा अदुदगी रिलीफ के मोइबा रिलीफ के अमसिन सिक्योरिटी अमु बिबियो यादब सीनेबा मसी जीरी की एमएलए लेरितना माने जीरी की एमएलए दुनो माय मम्मिंग बो जीरी दिलै बोतादे अदुनि तौरिसे मणिपुर दी इसम समना हरबदा मा सीगनी खलगा हाना चीन बदो ओइन तौरे नोमी पालाने ना अदु मोते नोमी दो मायो नर पाजा सी बो त आयाना सीगे आई लुचिंगबा मगी सेक्रेटरी स्पिरिट लेते सुयाती सेक्रेटरी स्पिरिट लेते मिदो लुचिंगबा नते अदुना लुचिंग भाइबसे मणिपुर एमएलए ओरिबा कतो ओरिबा सिंगसे पैसा पीरगा वोट कागिबतु नती को नकोई नतिक नगुनसे प्रजाबु सेवा तौबा अदुदे लेपाकी फनबा तौदुनि एमएलए हारि फमनाइबसे अदुबु को नोय डिफिनिशन ऑफ एमएलए खंगद्रेबा नोय आर्ट खंगद्रे एमएलए एमगी ड्यूटी से मसे खंगद्रेबा मसे खंगबियो एमएलए एम गारगा मिनिस्टर ओइनी नत्र गवर्नमेंट सेंगने तु नतेबा होजि बिहाल हमबदा अवाबा सिंगसे को लगा मतुंग गवर्नमेंट सेंबि वखन थबियो आयु वफम से हजर लुसिन जगे ओके कोई होजिक लेरिबा मांग द तारगा लेरिबा कोई कोर इशू हाबे तारे कोई मरवइना कॉन्फ्लिक्ट सिना सोकलबा आईडीबी सिंग मसामसा की मेमदा असना रिसेटलमेंट तो हनबा दुगा लेरिबा इशू सिंग से हाना लुसिनबा होनबियो हाबे की पोतुनी गवर्नमेंट सेंबा और सेम दबा मसिदा हाना एम्फेसिस पीरगा लेबगी महोता कोई पीआर लिंगाक लेरिकान मनुसिदा कोई एज अ लीडर अमा ओइना गवर्नमेंट फॉर्म तौ तारगसो लीडर अमा ओइना मागी केंद्रगी और मणिपुर की एज अ लीडर अमा ओइना कोई पीआर लिंगाक सिदा कोई मखोइनसु क्वेश्चन तौबिरकान नत्रगा इनिशिएटिव खितंग लोबिरकान प्रजा सिंगिदमक्ता होनबियो हाबगी पोतुनी आई मथंग पीआर लेरकान नमु मरुइना कोई पीआर लिंगाक्सिदा प्रजा सिना पेलक्तबसिना मरमरकान कोई ममांगदसु नेशनल हाईवे सिंग हांगतोकनी हाबगी पोर अमखक लेखिबा बट अदुबु हांगतोप ngамदबा दुगा पीआर लेरकान लेंगाक मनुंगदा ngakta कोई प्रजा सिंगना एक्सपेक्ट तौरमबदुगा कोई रियलिटी द लाका द कोई प्रजा सिंगी एक्सपेक्टेशन दुगा कोई रियलिटी द लाक बजा खितंग खेनरकपदन मरमरकान मो पॉपुलर गवर्नमेंट से मो कोई लेंगाक अमा लेजा तारगदे अखोइगी अखोइना थागत चगिबा मिहुतुना ngakpa लेंगाक तो ले तारगदे अखोइना निंगतमना अखोइगी पेंदबा अखोइगी खोलाउसे लाउबा ngamgani habagi wakhanduna अखोइगी पॉपुलर गवर्नमेंट से मुक पामकपा ओइदोइनी आई मथंजे पाबुंग दमु लाक्चगे पामु अखोइगी तोआ ngasi फाउबदा हाबे तारे अखोइगी कुकी सिंगी डिमांड दि दुमक मखोइगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटोरी की डिमांड से दुमक स्टिक तोरगा लेरी बट अदुबु कोइगी ngarang that 6 amadi 7 da so koi ministry of home affairs kam होइगी साथ का वरी छनबगी पद दुमक लेकी मखोइगी बा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड दुमक तौई यादे खंगना खंगना दुमक हंजन हंजन डिमांड तौबगी पोसिंग ngasi फाउबदा दुम लेफ्टना जंगसिलगा सुलाई बट अदुबु सेंट्रल की साइड की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइड की मसी यादबगी पोना मखक लाई अदुबु मखोइदी हनबा लेतना दुमक कोइगी दिमासिदम तौरगा लाकदबगी पोना मखक लैबा बट अदुबु सोमना कंदा कोइगी मैटेगी ओइनादी हैप्पी तारे कोइगी कॉन्फ्लिक्ट थोइ कान मनुसिदा मसिगी कोइगी ओइबा चप चाबा डिसीजन सिना करिनो मांग कोइगी कोर इशू से यामन बाय तारे कोइगी इशू से अमा लोइखिबगा अमा मुथोलकपा अदुगुम मैमसिना कोइगी मेन ओइना कोइन जंक्शनगदबा इशू से कराइदनो हैबगी पोचे खंगदबगी पोना मखक उबा मा हाइ तारे बाबु कबाइ थमिनि साम तांसे इचानपी अखोई मैतै से स्टैंड लेतबा कुकी जो स्टैंड लेरे नागा जो स्टैंड ले अखोई सी मपुंग फादबा अंगांग अमगा समानरी हो मसी वाफम से हाइजेके ngasi aina sum all lyric hanagi british ki kari pabda akhoi manipur hill state oina adum iramni lyric khada chadum yawbani yes aduga hojik survey toribasi manipur ki 20300 square kilometer sida survey torbe only 6% khaktani 6% khaktani ba survey toribasi aduna akhoi si thijan question ba wat ba aduga maru oiba important oiba issue tadi akhoi chataba आई मतंग सिदा यामना मैतै की वाहिति याम नोंग बुवाहि हाइजेके थाइना नांदेबम साइखो मुधुबला ना सुमाइनो वाहि माहिनेरमेबा ngasi मणिपुर ते लेरिबा एमएलए सिंगिदि नांदेबम साइखो मुधुबला दु ओइरेबा मोइसि मफुरांग खंदब सागै नि ओइबा ममिंग नि पानबगी मोंग ते लेरेबा मखोइसि मसाना मसासि करी तौगदमना तो खंजतरेबा को अदुना आइना हाइबदी ngasi security force so kam leiba se masi punjalaga akhoi ITPC mayum ilai laina kangpopi ga morega chorchan bosinatna atai di loinam chang central force sing si sijanaraga moi si nga alaga dum hanjan ba ya bane ba masi government tawroi tawtabani hojik national ne ai hana chaijagre moi gi da hidden agenda ma akhoi da aron ma thabaga ma chai ani makhai gi mamang di hana di plan to सिंगनबम लेयबा आइना थमोय याम सिंगन जबय वानी मसी हेना याम कनदि हाइजर रोय
अखोई द इनर लाइन पामी पीबो 2019 के मतम जिता अखोई प्रजा से हराउरे याम हरावे अखोई दी मैतै दी अखोई दी मयांग सिन हाई यू पीपल आर टू इजीली प्लीज है अखोई दी खजितन पेंजा बजाती ने मतंग सिदे दी याम चिंगनबम लेबा तुमिन्ना मखोइन सिक्स शेड्यूल से पिथोम गदरा गाइना सु चिंगनबम दी ले मसी सिक्स सिदे से पीरदी लान थोगला अनेना मखोइन प्रजा से नमथरगा सम थंब याई इसम सम नायरबसी तृतीय यंदाबु ब्रिटिशना साइन तौगिबनी मैतै मचाना साइन तौदे मर्जर एग्रीमेंट ब्रिटिशना मरा साइन तौरे मदुसु प्रजा यावनते सस्पेंशन ऑपरेशन हाइबसी 2008 साइन तौगिब सही तरागा निपान की मतुंग खंगपनी मैतैना खंगपसे आदिन हौजिकसी 6 शेड्यूल तुमिना पिथोमसु यारिपोनी अखोई आइन सुम चिंगने जबई वानी मसी प्रजा की ओबे इशू नतेको आई सागी वाखनी मोई अरोनबा मोई मनुंग दे यामना सेंट्रल गवर्नमेंट अरोनबा मदा अखोई दे लोतना दि थमी मसीमा बिकॉज मरमसी प्रजा दे त फोंगगा सुमाइना पीग्रे खोटकी हाइबि याब नतमनिना मतमदुदा त्रिपुरा ने असम ने मेघालय की मोई सिक्स सेटल खर पीगिएबा मदु यौरम बया यौरम द बया मदु दे हेता आई कनो हाइजर रोइको अदुगा मोई अरोनबा मदि अदुम लेरे इंडिजिनस पर्सन ना मोई अखोई 2020 दे फोंग से प्रजा अदुदनी एनी खुगी ट्राइब को हापचलिबदो अखोई की फनवाइबे सिंगसिना तुंगी वाखंदी खन खंदिएबको मसी करी थोलकनेना 10 जनवरी 1929 द साइमन कमीशन दा नागासिंग दि प्रोटेस्ट तोगिबा मैतैना करी तो होके हाइबोनिता आई वाखंदी साइमन कमीशन लाकुदे होल इंडिया ने प्रोटेस्ट तोगी मैतै सिटी अखोई तोंगानबे इंडिपेंडेंट कंट्री में लेबनिना नागा सिंह से अखोई डिफरेंट आइडेंटिटी ओन लेजगे मोइना नागा ने की इशू सिटी 2029 दि का होराबने को ngasi ngarangi wanati anyway aduga aina haijabana manipur da leba akhang hai singsina अखोई मणिपुर की इतिहास सोइरिबा से अखंग हाइसिन इबियु अद इकोनॉमिक्स अब अफावबा लेरिबा मयाम सिरेदा अखोई टीवी दा अखोई दी इकोनॉमिक्स नती अखोई दी सिपाइनी इसम जमना कैसु खंगजेदबनी हाइबि याय मणिपुर दे लेबा अफावबा इकोनॉमिक्स सिंगसिना मणिपुर सोथरेबा सिंगसि मरम सिरेदा थेसिस ओइनि इबियु मणिपुर दे सोइरिबा सिंगसे इकोनॉमिक्स कमाइंदो फोगटकनी इतिहास से कमाइदो असेंग सेमंगे अदगे अखोई सर्वे तौद्रिबसी अखोई ज्योग्राफी की डिपार्टमेंट से कमाइन तो तोसीगे अदु पॉलिटिकल साइंस की काम मुसिना मणिपुर सोरी पॉलिटिशियन क्लास 10 पास ऑफ द एमएलए ओरिबा अदुदी मोय मफुरांग खंग देबि मोय गाइड तो बियो मोय क्लास पॉलिटिशियन सिंग की क्लास लोबि रसी याने पॉलिटिकल पार्टी सिंगना खबर दायगा अखोई कनागुमना एमएलए गुम योबि रदि अखोई सुमाय क्लास लोजि लेपाक सोरी बसी की अंत एटेन तो बियो हारग मोय इकाय खंगदबा खरा खंगनिम खरा दे तुम लाखनि खल्ली सोरी बसी हेडमिन कर हैबा अखोई सोइरिबसी मसी आइना हाइजरिबसी फगनबगिनी अतोपो अफम सिक्किमीज है आइना हानसु बंजगर सिक्किम दने नन सिक्किमीज एम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पीदेब मणिपुर ददी मणिपुर भवन अखोई दिल्ली लेरिबा सी मैतै मजामबु यावरम दिनाना मोय हरियाणा मचा करी मचा मपानी मचा ने बिहारी चीफ कमिश्नर बिहारी ओरमी माने बिहारी गांग हापचलमी अनपदि अदुने अखोई मणिपुर से कलकत्ता हैरो गुवाहाटी दे खंगद्रेको दिल्ली का सिटी मैथि मसा सिओ यावदन हौजिति खरा यावर माने आछि अखोई से हानगी लमजिंग बसिंगसिनने सुम सोइबनेबा प्रजादा आइना काउरोइद वफम त हाजेगे सोवरेंटी लाइज विद द पीपल हाइबनी सोवरेंटी लेपा की नुंगाइबा अफबा पावर हाबसे प्रजा की खुते लेबनी को प्रजा सिंगना काउबिगनि सि वफम से प्रजा नंगसी वारि बसे प्रजा ना ओना तैनबा मीदा मी मानबा मिसिंग द बोर्ड पीरु पैसा लौरगा बुटसिंग द बोर्ड पीरु बदगी ngasi प्रजा मणिपुर प्रजा से हौजी लोइरिबनी मणिपुर ngasi मुल्लिबसे प्रजा सिंग से लाले करिसु खंगदि हाइबिगनो नोइना पैसा लौरगा बो थादबा पैसा पामु बदगी मनसी मणिपुर मुल्लिबने से मसी काउबिगनो मतुंग दसी हौगिबन हौग्रे मतुंग दे समाइन तौबिगनो गवर्नमेंट द हौजी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सेंगोदबनी मणिपुर गवर्नमेंट कैसु सेंगोदब नतेको हौजी मणिपुर लेरिबा मोय एमएलए सेमिने लॉग्जरी सिंगसिना लॉग्जबई वानी फाइनल डिसीजन दि सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल लीडरशिप ते लाकदम अदुगा मणिपुर फमलाबे सिंग कोर इशू से अखोई होम मिनिस्टर ना पार्लियामेंट हाइबा मणिपुर की कनो सिटी मोय इशू सिटी शेड्यूल ट्राइब तानबई मैतैना तानबदई थोइबने हम हाइनी अमुक ngalergam geopolitics ni हाइनी अखोई मरे यामना पानबा अदुगी सेम थिंग मनी मोय इंडिया की होम मिनिस्टर की मरोंदो मणिपुर से दुम लो लेब
मोई इशू से अखोइना मणिपुर की इशू से करीनु हाइबसी मोई खंगजदेबा अदुनी याम लुबनी मसी वाफम से अदुना आइना हाइजबदी मा मोई मिनिस्टर मोई लेडिंग आइदा अखोई आईडीपी की प्रॉब्लम सॉल्व टू कइदोबु ngam करीगी ngam नसाना तौब ngam थबक तो नंग पियार अमु थमजल्ले नंगना थंबरा माना थंबरा कनानु खंगदरेको अदुदी नसागे नथौसु खंगजदबने हाइगेबा नसाना तौगद थबक तौद्रे अदुगा हौजिकना मु प्रजादम उच्चाइरिएबा सी तौबनेना मसी तौबिगनो अदुना अखोइगी सोइरिबा सिंगसे अखोइना अमता खंदरगा यामना मुनौंता खंदरगा अखोइ कमाइ तौर फने सिंगता खंदछि इंग चिकना प्रजा सिंगता नुआइना लेबा वोट तौबा तौदबा अदुदेगी इलेक्शन तौबा तौदबा इलेक्शन की मीटिंग पांगथोपिगनु ख्वाइदगी मणिपुर पीस सोइबदो शांति पोरक्तना मणिपुर दने करीमो अफब थबक पांगथोप यार नोम नोम अखोइ ngasi प्रजा से वान वान मांगिबा मतम से पुंसी की याम तांग्रब मतमनी हौजिक 2023 दैना ngasi चही नि मखाइ से प्रजा से अंग फंगना वाद मन मसी पुंसी की काउरोइदे बतांग कमनी हाइबसी वापन थमजरगै लुसिनजके 2023 की मे 3 तगी कोई कॉन्फ्लिक्ट से कोई हौरपदुना मरम मोरकांदा ngasi फाउदा हिरम खुदिमकता कोई मणिपुर से सोथरगा लेबगी पोरा मखक लेबा इकोनॉमिक क्लास थोकपा कोई इकोनॉमिक अदुगी मतिक डाउन चलगा लेबा हाबे तारे मसिदा सुफम नोफम खंगदबगी अवाबा मरोइना आईडीपी सिंग मसामसागी मयुमदा हंजन मंगमदबा होजिक उत ओलगा लेख्रबनी मखोगी युम सिंगदो दो होजिक फाउदा हंजन बसुंग गमजबनी मखम मसागी हिंखोंदबो बो लेपचब गमदबगी पोरा मखक लेबा हाबे तारे मसिदा कोई प्रजा सिंगना सुकी मतिक वाबगी तांखक तुनी लेरिबसे ए लोशिलकपा